Satu-satunya ibadah Pak sampajang metum. Ide meto na melo po nga tala kung kalapa ko atakalewe de paringeram mo pakitamu aja je nakajili-jili. Tahu apa tu mas sampajang wala matan tamana tahu. Pareng kalingamu pakanjaki mati aja. Aja na barasi ngatay mo re makada ko lanu yero ni gato ato ko tani. Itu aja pakanjaki 47 manangi. Yana tu nakada guruta iya mematu tu sampajangi pakakasa mangolo suku lori pongi. Iya kome ko mangkalinge bicara na po ng Allah Ta'ala ang ngaji ko. Iya kome lo ko sipak bicara langsung si bapongi asam pajak ko. Yan na ito nakadapak kakasa. Ya ko tumakak kadapak kakasa seperti Allah to. Pakakasa sipak bicara langsung si bapongi. Degaga pa agaga langsung tembus sipak bicara langsung si bapong Allah Ta'ala kecuali sampajak. Jadi makada yanang kagaga melo mujama pangolo jolo ko pong Allah Ta'ala. Yanang kagaga melo mu pamulay ko pong Allah Ta'ala mu pangolo. Yanang kagaga melo mu salasaikan na demule runti pasumpa bungana ko pong Allah Ta'ala. Nasaba dega pakasiwe pa ilalan agamay langsung sibat tupuange sangadi na sampajang. Iya ko pak dongang ang kamu palaway. Tapi sampajang ide gaga. Yana tu ampai ku ibaca tu at-tahiyyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah. Maka dari Allah Ta'ala assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka dari assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Itu kere. Jadi dialog na tu nabi tasibo pong Allah Ta'ala. Fatihah itu dialog na tu nabi tasibo pong Allah Ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sininna papuji ang kamanang ipong upang ololok koridi. Maka Ar-Rahmanir Rahim ini na po maraya pakamase na niya maraya pacarina Maliki Yawmiddin ini mimpo mapunengi so kiyama iya ka na budiri mo pang usompay wa iya ka na stay ini to mi po wonri min law tulong ang ilaw ni aja tapat terubawangi iya ka na budo iya ka na stay ini na suratul mustaqim siratal lati aja lepang yokoro iya ka na budiri mo pang usompa wa iya ka na stay ini to mi po wonri min law tulong atto kan niati ako akataku po lisariwi aja nang mapasi taru-taru pada makadaka onna nalay deceng iya Nabi Musa nangkay no nalay deceng tapi angka tahu pandrita makada angka manamui je yaitu 50 angka manamui kega angka makada angka ko sampaja sunnah manci sampaja sunnah itu tanya wajib jadi mancaji sunnah ya konul jame kega ni monro yaro ite gare engka duha ruarakan tambah tahajud ruarakan napa witri telu pasapina sampaja loro pasapina sampaja ngasara pasapina sampaja mangaribi isai si basubuh engka manamu itu jadi mancaji sampaja sunnah yaro jadi komelo ki jame 50 matu itu tapi angka tau pandrita pa hakiki maka da mancaji sikiri yana tu ampai ko to pura mak bereselang siagai baca subhanallah 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 33 ya ko 33 tapi 10 pitu rakaat siaga 50 to yana tu nak kada mancaji sikiri ya tu 50 matoi yana tu ampai ko to pura mak bereselang aja na tetep lupa masuk pangka tu pak berjama kama pita na lupa tama mangolo saliwa memang di sandalana daerah memang sikiri jadi ini penting jadi ya roh subhanallah 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 ibaca 33 aja na lebih aja na kurang mukayat itu kita tentu jumlah itu 33 magi na 33 ya narona alasanna kapandita maka na 33 ya tu nasaba 10 pitu rakaat na sapajangnya itambay 33 50 matoy ya naro jadi ya tu ibaca subhanallah biasang katoy mawitan illa grabe to subhanallah subhanallah kan kataw makoro ita meru bawang iya mani marepa ni nabaca ro jadi makiro subhanallah alhamdulillah iya biasa runtuh pak dua telu masigi wonro itama kato makanja kato marubami ang kato di sakadagan asa subhanallah alhamdulillah Allahu akbar amin
Fatihah. Amin. Weh. Gitu. Nah, angka mopi di astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Weh, bala di subhanallah. Akhirnya amin lo ya pui mah masih kalah dah. Itu jadi benar tapi dia tu kagak kumanya dia kagak. Tapi angka pawi taliwa. Dia nana kada subhanallah, mata rumah meni maka dia masam panjang liwat pe ya tu. Iya, dia ko pura pe mangi mas beres salam. Wat dingi mangolok ko mak mungi di matoki mangolo bandrengi di belo kiri melo kana pak biasa mana muna zaman kita. Biasa mangolo kiri serok kiri biasa serok kanan. Tabaci astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Istighfar ki nasabak telu je tu dosa takut masam panjang. Apa madari itu tak bere sandal ai ngerang. Iya, apalagi ku pure meli sandal baru deh na tanah. Motor baru na makai teh batu pangamotor ide ga Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim garu goncing alo motor guna. Madari lalo mas paja na kapese sa udu mo garu goncing na. Sampaja gitu. Mana kemana mako. Na peliwa repara ko masampaja. Itu jadi tapi dia tu nak tahu aku emangnya dia aku mero kau nak ya itu jadi pekan jaki aja tak kena namo tu stas dari itu mako aja tak kena ina tahu mo lihat tu sia tu stasi ina ida ada menre macarama nak kada ini matu menre lisari cede ustaz nadega persiapan dia nak sampaja tu lah sagana rumah tu bahas apa ya natu kita kira jadi angkat tahu biasa podanga nas magi je ustaz ko mas sampaja peje nuba manang kada ungkai pisau ko corona wasalakan oker pe utaro nak banda kue maka dai guru ta iya to meto tanya je nak kada seta bawa tu iya memato tu nareko to mas sampaja inatan nam memato gitu apa de memato gaga ibadah pak maka siya mana lololan roale sangadina sampaja apa ya to mapuasa na to manonto de na marigaga mapuasa na to mayoker de maka de na marigaga ko mayoker lolongan i diskon jadi mas sampaja ngiro ya ko mapuasa ita we na nonto tapi si ma YouTube maga de na batal puasa tapi asa paja ni garek tanontong tanah batal jadi dia tu gaga ibadah totalitas memeto dia meto nakalagi po Allah taala ko dia nya mana nalololan role dia meto pada mi ko to mapuasa na dia to majenne na pa mapuasa dia na marigaga dia na mariga tapi emo sampaja na dia mo jenne pajaiwiha na mo maka kanja solimu Allahu akbar karena dia buat jenne pajaiwi dega pahanya jadi satu-satunya ibadah yang memang narangkul mana memang tu paling ngerange watakalewe komai baca inak nalamanang ya iya ko to mapuasa dega men reki makan atau manotoma dia namanya istilahnya sah-sah saja satu-satunya ibadah pak sampai jangan matumi de metona melo po ngata kung kalapa ko atakalewe de paringeramu pakitamu aja je nakajili-jili tao po to masampajan wala matan ni tamana tawe pareng kalingamu pakanjaki mati haji aja na barasi ngate mo re makada ko lanu yero ni gato ato ko tanni itu aja pakanjaki 47 manangi yana tu nakada guruta iya mematu tu sampajangi pakakasa mangolo suku lori pongi iya ko to milaw do pa namo ade to majenne namo to masulara pocok milaw do ya gimato lo apa madariati di pak galunge maga panubung kalelewe nairita balawe manre ko lalo magaji puange puange salakan magaji puange itu padahal balawe mi roman na puange cairi itu angkana nak beta kanana tabata maka Allah wa dari maka ya Allah bala aja puange mo cairi nanakmu itu beta dari laju itu jadi iya roko agama makiro sampajange mematomi tu suku yana tu nak to pandrita iya kome ko mangkalinge bicara na po Allah taala ngaji ko iya kome lo ko sipak bicara langsung si bapunge asam pajako yana tu nak dapat kakasa ya ko to maka dapat kakasa ti ala to
pakakasa sifat bicara langsung si bapungi. Iya waktu nade pagaga sampaja bu, mega rupana na pake we angka loko batue napa mangiloko batue na sapungi matoje. Itu angka loko to aju angka mana sampajang iya na ipake we. De na to pake liang aja na. Tapi engka to na saya aku ba mana puang. De na wa dotoro de na waga itu sigilinga to tak nanya tu. De Pak makai kata termasuk tu paya keserena boleh ka ni rolo mana buka boleh ka Kalimantan kata tanai kana sama cici tu kita sudah ku macici enggak na perhatikan sama cici tu sudah ku macici enggak nasang angkat tu ya ciciku Pak Ustaz angka mi itu maka ada musyrik maka dah kak mati nasang apa uyakinya ciciku Pak Ustaz maka dah makan jasa deko pakai kaaga kanjana makura-kuram itu pada apa saya cari dia memang susah itu cincin yolo ina Nabi Musa itu batu di dunia itu kami itu yang menyala ya tiga sewe itu kami dan itu alina itu Fortuner itu ratu juta. Ya. Jadi memang nasang makanya kan jatuh sediko pakai Pak Ustaz maka dah kak makui iya rokok agama Pak Bu iya ko manfaat sinin na panceji pongala tak lang kamana manfaatna demi awat di maka dah iya ropas salaka walengi contoh ya ko makadaki sinin na yang enggak papole manfaat musyrik manang aja lalu natan Pak berapa diulu aja natan Pak Bura apa iya ko man Pak Bura maka da pura kak man Pak Bura nasa upat diuluku namu iya tu musyrik to ni gerehe demi nokor to mapasandre to makanya tu doktoro makanja maka dai mengobati sakit kepala dia itu nah kada menyembuhkan tabahangnya angka aparate uko dilalangnya tita maka datu mengobati kanker dia itu nak kada menyembuhkan kanker semua senaburai leng itu naburai lengi napasau jadi mak aja tak kada boleh nama buruk kurustas 10 juta wajah mape dia usau nama kada memang mengobati dan kada menyembuhkan pakai jaki pahatai pak maka dia kata salahkan dokter na sepura nama bura na dia usau na labami diku nama kada memang dokter mengobati dia nak kada menyembuhkan apa ia mampasau Allah Ta'ala iya makbure akuragami taulino na dena iya mana na tau makbure sautu tabahangnya ya jadi itu salah paham jadi itu gak ada gak pak nang ketuma tempel oko tu mengobati ya kan tuh mengobati kanker mengobati sakit gigi mengobati kolesterol kemana tapi dia itu nak kena menyembuhkan deh nah tabahangnya jadi aja ya na tu ampai tu bismillah ko to memang re Pak Bura bismillahi syafi la syifau illa anta syafi ya ribaca aja na tapayan ribawa ya palamero de bismillahi syafi la syifau illa anta syafi bismillahi syafi na sabasan na po ng Allah Ta'ala ya makburah iya ko makadaki sitongan na wilawi baraka na iya gagawan rewe idi mi putu makburah la syifau illa anta syafi dega gawat di pasawila sakku dega gawat di makburah ko tanya idi mi putu po makburah ayo nanti baca ya iya ku yan re Pak Bura lala pengantar nih istilahnya pe ko na pamasigi po nga latalian re na saw pakamasena apa iya kene Pak Bura mani pasawi tay pa de naga doktor malasa de nagaga nangka ahli kanker na kanker jadi tapahangi iya makiro iya na tu tahu angkat tahu iya na tu ampai mak dupa Pak Bura angkat manre kapsul angkat topang maka daki di sandro mapat diwat tangi tahu angkat tahu mak Bura Pak terimi bali bola anak kadang gore mah gitu mapat diwat tangi je mako ni cinampa maga ni saya paja aja nih dia nagisay magay Pak dong
Iya ko doktor dia nakalangiro nasa boy pero cara na din nagisinasaw. Nah, angka memang. Aja tak kada sandro. Iya dia Pak masalah makan mana ngi sandro pangasa sandro to. Iya. Nasa sandro aga nasa sandro pangasa tanya sandro ko pangasai maka dai tabib basaran Pak Bura tau Mak Bura iya tu tabib mega rupana iya mi yasangnya sandro ya tu matapue napa itu dan sama majel tin roman takuna sai wargi alamullah sai ko tadi tapaga tu wargi alamullah sai ko ya nak walimu ye padahal digana nama hati nasa nak walimu Pak itu ko sandro dua mi ko tanya wargi ala nak wali. Iya itu atau gesang-gesang itu jadi makwam itu sitongan agama babu ya naro jadi iya ko angkat tahu mak paburai dengan syarat maka dah mapat disikuna doangi dia nama digaga tabibnya senengnya tuh cuma dia pakai doa iya ko pangasa Pak dokter lo mati ya tuh mega apa maka dah dia lo mas sandro memang lo maruyah namanya tuh sandro tuh paruye ayat tuhnya na baca deh apa angkat tahu Pak ya koles ibu kunna nasami polo ibu kunna na dongi we na sapurui rewa pe mak buku ya ko doktoro de nule dapi apa iya doktoro fisik nah ne tu ampai maraji tong katu tahu malasa Pak maraji de ga doktoro bule borai tahu malasa perasaan Pak dia kagak dokter perasaan, dia kagak makan lagi dokter jiwa dia sampai nang tahu pacem buruk dia kagak Pak Burani itu, karena kata bapak dia tidak kagak Pak Bura dokter itu, dia kagak tadi di Burai ale Taman Rasai, ya natu ampai angkau ko agamai Pak Bura, kega, ya nang kata umat tojo hati surah pegai baca inna ataina surah Al-Kausar, tapi Al-Kausar toh. Ya ko dia tapal Al-Kausar ina atena na tapala. Ya ko dia tapala ina atena mate bawan. Nang kasura de gacau bonjo. Itu iya tu surah Al-Kausar makan jalan anak-anak mewah kong kai podangi bacangi surah Al-Kausar. Tawaru-waru sapru-sapru tawaru-waru sarana. Nasaba iya tu surah Al-Kausar patenangi atina nabita wattunna mate anak arwane ne sang Ibrahim. Mati anak Nabi Tamasar kasih nyawana surah inilah yang dianukan oleh malaikat untuk dia baca nah tenang natina iya tiak aku mapasawa kak nalada majacu ace ubaca na atena biasa napoda guru tak kada baca ina atena na akataniro kapala enak pamu baca na atena merepak-repak tu asa tenang malupi ko na malada bombangi baca na atena iya ko malak day bombangin na dito pamujok ka usaha ka ngi muges say weta si bacangin na atay na napa mo pano iya nanti di makunre ko tumak bete talo na madari tumak betu iya tu tabacangi dito nak betu iya iya ko ciaki nak betu talo ko mak bete tabaci na atay na iya tapi tepangi tabaci na atay na dito nak betu iya to tu pak palupona angka gagay bisay daging maka dakiti bisay sara ina atena to miti baca ina atena miti baca kumaka dete bisay sara way pacapuran na itu dagingnya ku bisay balewe bisay bacangi na atena na petari way pacapuran na pelodo dia na makanya itu dia nak bong itu Pak Buran anu na istilahnya itu ina atena ini itu dipakai manasuki nama nade nama nasu mamatai madan tu makan nama licak nanre nama palamopi aja na tu pinna alabani pa jcd tabace na atena na tatarok ya se na pasampon oring aja na tapatu ya nama cekke oring itu manasuti itu nanre lalam makutiha iya jadi itu Pak Bura pada mi itu kong kalakai pacandringan ya matu tu Pak dongan tulian kalakai tu lima galak kajili-jili melo kabaine-baine nama kura duina muya roci dede to nak kampo na melo si tambah ini tabacani tapi engkau watuna kega nareko subuh juma pamulangi ulang hijriah pada matu pas satu Sya'ban matu ko pas Jumat bukan satu Sya'ban ya Jumat pertama di bulan Sya'ban Jumat pertama di bulan Rajab makruh jadi Jumat pertama di bulan Ramadan
subunna yaki buarangi wae pella napai garu ni bacang inna ansalnahu tapi ro bate garu ipangolok ipacenelok pi aratawap kumatawapa itawe sigilinga si bawa ara jarum jam pak itu ko jangi makui putarana ya ko tawapa makui jadi adu mengikuti aratawap ni bacang inna ansalnahu napa ya tetu ke sinru ko tangana paja pi macenne napa ya kamenre ni bacang inna atena napa pinunga sesan nama tu iaro inung icedde namo si taggo yang penting kaya na sesa ya naru inu ni baca tu na atena insyaallah degaga arwane malak mak baine ko ya tu na baca den na baine la kaita ko ya tu ta baca insyaallah ya tu Pak Buran makanya di arwane we makanya di arwane upasangi tacapuri kopi ta ko subuh Jumat komeki salama tak kena wasu bujumai iya na tu ampai Aisyah madari mak denge oko nabita na tutu kacai makoe supaya deni capuri werinung ko nabita karena nabi tahu bahwa pure na bacangi itu. Jadi itu sitongan na tu anu na kuncinya itu. Di katuna baca gorota. Itu diajarkan. Itu surah Al-Kautsar. Angkana anak moto tangga bani teri ta baca bawa niaro napa tawarrus sarana insyaallah. Paja itu. Dan tong kana bicut di tangga bani. Nah itu. Si Janus tas lebih. Di kok ni Rodi. Hah? Ditambah pi. Nasi jana macaramat. Depo bahas si sampajange aja nape ni bahas lah da iya nabi beno si runtuk nabi si runtuk nabi Adam si runtuk nabi Yahya si runtuk nabi Idris si runtuk nabi Isa si runtuk nabi Musa si runtuk nabi Ibrahim yang jelasnya nabi tauku ni rumah guru lah nabi Adam ahli tanaman dan dia dari surga boleh ni surga Nabi Adam lai suruntuk Nabi ta maka boleh ya ini Nabi Adam tu jadi makoye iya na sampajangnya iya ko angka aga melo tajama bu sininna melo tapakang kolino jadikan salat sebagai alat pancaji sampajang sebagai alat pakakasa tujuanna kada pekoy engka iya mega ini pahami mega tahu ya ro sampajange nalai tujuan padahal ia ro sampajange tania tujuan sitonganna alat nih pakakasa jadi alat saja untuk kamakalai makuye maginan kayasa sampaja sunnah istihara maginan kayasa sampaja sunnah toba maginan kayasa sampaja sunnah hajat maginang kaya sampaja sunnah musafir nang kamu musafir ang kamu ya satoba maginang sampajang degaga pa agaga langsung tembus sifat bicara langsung si Bapuang Allah Ta'ala kecuali sampajang jadi maka daya nangka agaga melo mujama pangolo jolo ko Puang Allah Ta'ala ya nangka agaga melo mu pamulai ko Puang Allah Ta'ala mu pangolo ya nangka agaga melo musalasaikan na demule runti sumpah bungana ko Puang Allah Ta'ala makanya makie supaya tapahami iya ro sampajange maka daka ona pakakasa atau alat sifat bicara langsung Puang Allah Ta'ala meki mapak boting mi tau ki ko busilopoy tapi asa to makor mi masara mi tau ko busilopoy apa nasa makura pasolo makoga makoye aja natala sandro aja natala tau loki malawai jenne napa mas sampajang apa iya tu tahu mas sampajange tahu siulon na Puang Allah Ta'ala ukuni lalan na suju tilaw ni puange atau kang yati meka masarah aja takkan aja tapabosi wi gitu aja takkan aja tapabosi puang maka tapas salama tapak baraka ya caraku ya nero atau hati miro aja nani pala-palam
Iya nih ko pak dongan na gurutta. Angka tuh. Tapi bosi pini baca. Atau malupi. Baca. Magiro. Buka ya resta. Mapalay kapang. Oh. Tabukarang. Iya. Ya. Jadi tak buka. Macam ni terus. Nih, kita buka nih. Iya. Jadi ia nangka masalah tak iya na tu ampai nabi tak melo ijoka melo malalang masampajang asana sampajang sunnah musafir angka aga-aga malak dan nabutuhkan masampajang asana sampajang sunnah hajat angka bimbang ni maka da kega na je metok ka loko kega na je salasai ka kega je yolo yurusue angka nana me asikola kinro ni je idatar angka yasang sampaja sunnah istihara minta petunjuk angka anak ta 5 tahun masa letuki kega na je itarima angka tahu letuki maka da iya gaje poloko sampajangi tapangulo yo kupong Allah taala nalingi petunjuk. Nasabak dega ke pakasiwe pak ilalan agamai langsung sibat tupuange sahadi na sampajang iya ko pak dongang ang kamu palawai tapi ya sampajange degaga yana tu ampai ku ibaca tu at-tahiyyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah maka dari Allah taala assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh maka dari assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin itu kere. Jadi dialog na tu Nabi tasibo Allah taala Fatihah itu dialog na tu Nabi tasibo Allah taala alhamdulillahi rabbil alamin sininna papuji angka manang ipong upangololok koridi maka ar-rahmanir rahim idi na po maraja pakamase na ne maraja pacarina maliki yaumidin idi mimpo mapunengi sokiyama iya kana budiri mimpo musompai wa iya kana stain idi to mimpo wonri min lautulung angin law ni aja tepat terubawangi ya kana budo ya kana stain ini na suratul mustaqim siratal ladzina aja lepangi okoro ya kana budiri mipong sompa wa ya kana stain ini tompon ribilau tulung atau kan niati aku akata aku pongi lisariwi aja nang mapasi teru pada itu ide itu gak yana tu nakada guru takali sidendre ya kode mulai mai sale jama-jamamu pakanja kimi sampajamu makam paramu tu batu makam parpa ya naraji nalo ma bere jama makadani tu matu kumetete agar rona sate makado ai pak bere jama itu ya matullo matoto manu mulai di rumah pengajar sampajana itu makatu mabali matu nasawe makade matu te pak bere jama bawang mi apa enang katu bawang enak kada bawang lasuna di sama-sama bawang dia guys na oli mamasang talale ni garek lasuna tanah oli manam ni itu jadi ampu naman itu tengah ina nang kata maka pak bere jama bawang pak bere jama lasuna ya tega apalagi ko maka ustaz bawang dega jadi aja jadi makin ini maka diguru usahakan mau sampaja kong kata maka ada rotung balalin rom dega mulolo ngapodang maka taniaga pe palolo ngakong kana balang ang kanatu kong ka daripada iya meti ya maka diguru ta ang kata maka ditauri makanja maga ide to pak iya sampajang ko tolo mak berjama madecen iya tak berjama apa isap maka lompo mo tu tahu macomu itu apalagi ko menyaman tu ko mak berjama apa ipakanjaki mani di paringan rata den ni 47 nang kamu imangi 47 maka nyamang tidak maka dah magi pe apalana berjama nang tanda sampai jace di cocok ni pak matandre mak berjama sentere lagi ko si ratu baterai na masuk ako do bandi cidi nama kiro kita coba ni garet tes ya ko 10 baterai na pacidi baterai na kaya masuk ay 10 apalagi kung ka baterai mati acili kami ko tutangana 10 itu tu manamu ya tu iya
nang kapat bere jama gimpi aci piramu yo ko gaga makwatu yo buko to jadi di matun to ki nama madodo to iya nama suama ko to itu jadi ya ko tolo na manca jimamu ko insyaallah napa ni tu mamungnya onro nama kanjala da yolo ki sablanang ashabul yamin nilau doang malaikat ya kanange iya to aku reti mondri tapi aja to sinanya rota pake ro kumana kamasi ata we na dena ngabe tu da ngokoy apa iya ko pikir mele ipake na ro dasar o kuna rasul na ita mangi itu jadi apa makaraki pertama itu sampai Imam Malik lihat tina pahangi nasi ko makaraki pertama maka pe ku bangun meski maka lampe aja nana lampe lomor di palampe di loban ringi 200 meter lokur supaya sak pertama mana nih jadi maka deh Imam Malik ya sangnya sak pertama namui monri itu dah aku masih jamui angka setengah 10 siding kami menyuk masih sak pertama ya tuh ya nah agan aku monri angka pura pika mata napa lupa yolo dan itu ya sak pertama masih jam matangnya mulai yomi sehingga sapi itu ada yang memaknai adalah orang-orang yang pertama datang atau memaknai adalah orang yang berdi depan tapi maka dia guru tekali si dan reko jako mapagwa asija ko kenapa ko layolo manasani mulolongan itu dia nama pangewang wakiro jadi itu yang kalau perempuan di belakang sapi mondre itu makanja mas sambul layolo nih kumakun rai dena sambul mondri arone itu mas sambul mondri kato semua pegawai kiki pamulas kiri kanan ke tengah tidak meni bawa niki mapan sambutan namanya gitu iya niku cadi di teh mondri dia tarik itu mesti kena ki dua makanya di pak bere jamaah kong kata patah ada ngiliman aku saling kata tite kok cadi di nem kasih mondri soro ki naganar ngi dua pak dena tahi itu tuh mak bere jamaah aku cadi di nem mondri atau tabukaran nyonrong apa iya apa tada 5 ya ko salingkana teh mega tuba nana ya ko to masam paja cadi di nang kata patada ngiliman na melu ti macio aja to sita soro baca paja cadi di kapaki hata patada kita libana makan stase biasa soro soro deh sirun pada to melu macio ya kan sara rona pasu ta padite makada iya ko na patada ngiliman na tawe ya ko masam paja perlu ko salingka atau mumuah kamenre itu isyarat maka ada sampaja perlu ya ko abio nanaka berarti mas sampaja tsunami nakir maka dapat kunis paskui patada gina dena kido pura di bampa saling kana maka ya jadi nakin maka itu pandrita iko namala kesimpulan ya ko yaki ko mas sampaja perlu acuri ya ko yaki ko mas sampaja sunna elono mala on romo sampaja tapi ya kuma curi kuma sampaja perlu mangga ya sampaja perlu nata kuma sampaja sunnah aja nemu rubai karena kau sudah dapat sedekahnya makiro jadi maka tuh sampajanya pak de itu na maka kanjak tuh de na terete tuh cuma kadang itu jadi masalah kalau orang tidak paham saya kira ya naruh pengolangi memagi-magi pak barakai ko Allah taala akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh